APRFC yisanze mu itsinda B rya Sekafa Kagame Cup 2025 ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8/2025 saa sita n'iminota 2. Iradukunda Olivier niwe wanditse ino nkuru, ni umunyamakuru wo ku Gihe, yatangaje ko APRFC yisanze mu itsinda B rya Sekafa Kagame Cup 2025 hamwe n'amakipe iyo bita mu Mamuru Football Club yo mu Burundi, hakaza NES Football Club yo muri Uganda ndetse na Murandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar cyangwa se mu birwa bya Zanzibar. Murabizi ko muri kwezi kwa 9 itariki 12 nibwo imikino ya Sekafa Kagame Cup izaba iri gutangira mu gihugu cya Tanzania. Aho ikipe izaba ihagarariye u Rwanda ni ikipe ya APR Football Club, ariyo izaba isokeye u Rwanda. Rero yisanze mu itsinda B, aho iri kumwe n'amakipe yo mu Burundi no mu Uganda ndetse no muri gihugu cya Zanzibar. Muri amakipe uko ari atatu, twavuga ko nta kipe n'imwe iri ku rwego rwo hejuru ku buryo yakanga ikipe ya APR Football Club, ari nayo izasohokera rero u Rwanda mu mikino ya Champions League. Ubuyobozi bw'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati izwi nka Sekafa bwatangaje uko amakipe 12 arimo APRFC azahanganira mu matsinda ya Sekafa Kagame Cup. Buri tsinda muri atatu rigizwe n'amakipe 4, aho itsinda A ririmo Singida Black Stars yo muri Tanzania, ari iyi kipe murabizi ko ari nayo izakina na Rayon Sport mu mikino ya CAF Confederations Cup. Iri tsinda ririmo ikipe bita Garde Côte yo mu gihugu cya Djibouti, hakaza iyo bita Ethiopia Kufi yo mu gihugu cya Ethiopia ndetse na Kenya Police yo mu gihugu cya Kenya. Mu gihe itsinda B rigizwe na APR Football Club yo mu Rwanda, NES Football Club yo muri Uganda, mu Mamuru FC y'u Burundi niyo bita Murandege yo mu gihugu cya Zanzibar. Itsinda C ririmo Al Hilal yo muri Sudani, Qatar Football Club yo muri Sudani y'Epfo, Mogadishu City Club yo muri Somalia ndetse na Al Ahly Madan yo muri Sudani. Abakinnyi ba PFC mu rwego rwo kwitegura iri rushanwa rizaba hagati ya tariki ya 2 kugeza kuri 15 Nzeri 2025 batangiye imyitozo kuri wa gatatu tariki ya 27 Kanama. Abakinnyi 17 nibo bashobora kujyana n'ikipe y'ingabo muri Tanzania, kuko abandi 9 bo bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho bagomba kuzakina y'umukino bazakinamo n'igihugu cya Zimbabwe ndetse n'igihugu cya Nigeria. Irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ryashyize hanze amatsinda mu gihe ryabonye n'umufatanyabikorwa mushya ariwe Betika uzatanga ibihumbi 325 by'amadolari muri uyu mwaka.